meze gute bantu banjye turacari kuri Kabera series. So none umunsi tukanye n'umuntu bita Junior Rumaga nyuma yo gusura indirimbo ari kumwe na Aline Sano bita Amazi ya Nyanja. Ni indirimbo nziza nayo iri kuri platform zo mugende muyirebe, ni indirimbo imaze kugwa mu 300,000 indirimbo rwose mureko tine tuyizamure nagire na miliyoni wallahi. None umuhita mugarukanga none nifa ya byatare. Junior Rumaga ari baratwika byatare ntago ari maraduha agahenge kuko nawe ari marakora indirimbo ubutitsa wallahi. None ubu ngo bagaruye indirimbo ari kumwe n'umuntu bita Riderman wallahi. guys naga twiko byatari wallahi. Papa barimo baratwika bega basori we ari kumwe n'umuhanzi bita Riderman nawe rumaze imisa so indirimbo bita Imavu iri kuri platform zone Riderman official kuri YouTube nawe mugende muyirebe. None indi ndirimbo nziza irimo irakora umuti kabisa muri no Kigali ari kumwe n'undi muntu bita Peace wallahi. guys none mureka tubumvisha indirimbo y'umuhanzi bita Junior Rumaga yarasohanye na Aline Sano bita Amazi ya Nyanja. Guys wari umuteguro byatari. bavuga nta na kimwe atabonye byiruka yaratesetse yarabonye imicezo yarazigurutswe. guys nta kindi narenzaho byatari wallahi. mureke twitegura ino ndirimbo wallahi. umwana araryoha byatari y'umuhanzi bita Riderman na Peace na Junior Rumaga. guys ni umuti byatari. mwakoze kureba ino video ni kuri Kabera series. Ikintu cya mbere kiri trend mu Rwanda kigomba gusa kuri Kabera series, amakuru agezweho, lyrics za mbere, challenge za mbere, buri kantu kose kari update ku makuru yose ku bastar bose ni kuri Kabera series. Guys kino wakunze ugishyira muri comment, like una sharing. Guys ikindi kintu tibagirwa remember to subscribe mukande sub rwose muturemere n'abari kuyikora bose tukomeze kubashimira. Turi kumwe ciao.